आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ उप मुख्यमंत्री युमनाम जय कुमार नंगसी मणिपुर विधानसभा हाइख्रे कोविड-19 लाइचना राज्य असके सेल थुंगी फिफमदा साउन अकाइबा पीरे निमित मंगानी चथरकपा सिटिंग अहुम लेबा मणिपुर विधानसभा की नोजुमी फॉर्म ngasi लोइसिनख्रे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन हाइरी मणिपुर यूनिवर्सिटी हेना फगतहनबा सजेशन सिंग पिरकपा खुदिमक तराम ओकनी मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय 343 कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि मियोय मरीना लैखिदे अमसुंग लैबाग अस्ता हौजु फावदा कोविड के वैक्सीन डोज कोटी 59 लाख 38 हेना कापख्रे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा चाही तरा निपान मथकी मियोय सिंगदा कोविड-19 के वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लैबाग सिनबा थुंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असे कापथोंगनाबा अमदि अते मियोय सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनाबा हाइजरी कोविड के अकीबा लैरिबना मियामना चेक्सिना वाटपगी थौंग सिंग तोकबिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लबदि फेस मास्क उपियु फुट तरुक के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदि खुद सातोइना हामदोक्तना तरुतनाना थंबियु कोविड के मई लेन ई पाउसिंग अमदे मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 180034538118 नि हौजिक मपुंगैबा पाउ उप मुख्यमंत्री युमनाम जय कुमार सिंह ngasi मणिपुर विधानसभा दा हाइख्रे कोविड-19 लाइचना राज्य असके सेल थुंगी फिबमदा साउन अकाइबा थोहल्ले कांग्रेस की सूर्य कुमार ओक्रमना हंगलपा वहंग अमे के पाखुमदा उप मुख्यमंत्री हाई लाइचत असना सेक्टर अयाम सोगले लैबाग असगी ओइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द ख्वाइदगी साथीना सोकले लौ सिंगो के सेक्टर सोकलबसु काहेना सोकते अमसुंग हौजिक फिबम फगललकली मागना हाई अखोगी राज्य असददी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द ख्वाइदगी हेना सोकले अतोपा वहंग अमगी पाखुमदा उप मुख्यमंत्री हाई लाइचत असना अखोगी सेनमिलोंदा करमना सोगलिबनो अमसुंग करमबा सेक्टरना ख्वाइदगी हेना सोकपगे हाइबदु थिजिनबा एक्सपर्ट कमिटी में सेमिग वाफंग खनगनी GST pieces minus one percent. Karamba sector no have identified the vote of the same. Every sector has been affected. Particularly economic activities have stood still. Quite lockdown to every sector has been affected. Mostly affected overall can the entire state India most affected manufacturing agriculture now it has picked up. Agriculture I think will not be affected that much. Small scale labor, they say handicraft, these have been affected very badly. मुख्यमंत्री नोंथुमन बिरेन हाइरी कोविड-19 अमरम ओइदना थास की कुन फावबा पब्लिक हॉस्पिटल सिंग दे मियोय लिसिंग अमगा चानी तरुक अदुग प्राइवेट हॉस्पिटल दना मियोय सामरी हुमफुमगा लेखिद्रे कांग्रेस के केमेगा चंद्रन हंगलकपा वहांग सिंग साबाद इदुना पीबा पाखुम अमदा मुख्यमंत्री हाई पब्लिक हॉस्पिटल सिंग मनुंगदा रिम्स दा मियोय सामरी यांखै हुमदोय अमसुंग जेनिम्स दा मियोय सामंगा हुमफुमातोय लेखिदे प्राइवेट हॉस्पिटल ओइना सीजा हॉस्पिटल लांगोल दा मियोय चहुम अमसुंग राज मेडिसिटी दा मियोय सामंगा कुंट्राउम दोय लेखिदे मुख्यमंत्री हाई हाइबे मतम असगी मनुंगदा सिखिबे मियोय सिंगी मनुंगदा कोविड वैक्सीन अहानबा डोज काबलबे मियोय सा 115 अमसुंग अनिसुबा डोज काबलबे मियोय मंगा यावरी कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री टी.आई. सैतबर्तन हाइरी कोविड-19 लाइचत मनुंगदा ट्रांसपोर्टेशन अमसुंग लेबर की चार्ज हेंगतपदगी राज्य असिदा तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग ममल हेंगतखी मणिपुर विधानसभा कांग्रेस के केमेगा चंद्र सिंह कोविड लाइचत मनुंगदा तंगाई फदना चंगबा पोलमसिंग ममन हेंगलपदगी मियामना मायुकनरिबा खुदोंचादबसिंग मतंगदा कॉलिंग अटेंशन पुखलखिबा अदुगी पाउखुम पीरदुना मंत्री हाई लाइचत मनुंगदा मपान राज्यसिंगदगी पोचै पुसलकनबा गाड़ी अमसुंग पोचैसिंग अदु हाप्तोक आपसिन तौनबा लेबर लैतबदगी पोटकी ममल हेंगतपनी मसि येंगसिनबसु सरकारना कन होनरी महाकना हाई पेट्रोलियम की पोथोकसिंगदगी ममल हेंगलकपना पोचैगी ममल हेंगलकपगी मरम अमसु ओइरी प्राइस हेंगतपगी मतांगसी हेंगते हाइबदि यारोय मसि अदुम
हेंगले जनरल ओइन हेंगलपसि नतबदा यामना का हेंगलप खोलप यावपसि मसी मरमसि अखोय मणिपुरदि फंगदन मपानदि लौबु चटपन मतमजे गाड़ी लैगद्रा पोट पुजगेन थिबा अदुना ट्रांसपोर्टेशन की भारासि वांखलकपा अदुदा नतरा होजिक्सिना थबसु बिनब मी लैगद्रा नथिबा अदुना ममनसि मोइसु अदुंब लैबा अदुना पोजैसिंदु यरोनब होनो मतमदा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेबर की लोडिंग अनलोडिंग अदुम मयामजे पुंजलकांदा मसी ममनसि ऑटोमेटिकली खरदि अदुम हेंगलकपा हाइबसि होंग सारा न खले अदुगा मरोइना केब एनपीडी डिपार्टमेंट न यिंगिनजरिबसि एसेंशियल कमोडिटीज ओय हाइना फन मसक खंगबा आइटम 18 से मतम मतमगी मसिगी रेट प्राइस से कोई मॉनिटर तवी Siri Saita Button High, Risers the Housing Napsagi beneficiary Lactra Nipalising Humputsa Magayanki Mapan Lady, beneficiaries sing Pandu Watukimatang the Magna High, Adarga linked to the Vedic sing Pandamukia Lady, Maquising linked to with Housing Satari Amasung, Atumatamda, Roshin Legani. Tamil Nadu Bela the Labour Manipur Guest House Nimatang the Birotiki, the Kurungtang Pukalapa calling attention Pakum Piraduna, social welfare Vibaks with Puriba Mukhementry, Nontaman Biran High. Leva Gasiki Tongan Mapam Sing the Risers, Oiba Guest House Natraga, Baban Sem Sagapiki Tabuk Satari, Magn High, Bella the Lady Guest Housekeeping Kahana Patra Habasi Zumi, Masigi Matata, Mapam Adugi Miamna, Maduda, Anaba Musing Lacton Labor Pam the Bagi, Maunkia Ulopodigi, Sarkarashna Tongan with Lamama, Tibiki Tabuk Satari. Numit Mangani Chatarakpa sitting a home labor Manipur Bidan Sabagano Jumi from Gasilo Sincre. Asi aroiba numita savana calling attention ani yauna tongan bawapam kiamarum kanaki. Sabada ngasi hongi bibaksu puriba Mukhyamantri N. Birena, the annual report of the State Vigilance Commission Manipur, Lisingani Kunkunmatho Emasung, Manipur Bidan Savagi Select Committee Chairman Oiriba Upa Mukhyamantri Waisoi Kumarna, the report of the Select Committee on the Manipur Liquor Prohibition Second Amendment Bill, Lisingani Pan Sabada Puthoki. Paugi Marak Thana Atianba Break Ama. Chahi tara Nipalamadi Masiki Matakta Leba, Maruena Healthcare Worker, Frontline Worker Yauna, COVID-19 vaccine gi ahan bados kap krabamatung, Chayol tara Nithoi Shuraba Mioi Singna, Chayol tara Taruk Faubugi Manungda, Covishield Yeni Suba dos kap Tokosi. Vaccine Asigi ahan bados kap krabamioi Kuding Makna. Yariba Makai Atuba Matamda, designated COVID-19 vaccination centers in the Chatpiduna, vaccine gi ani suba dos kap Tok Pio. Matam chana vaccine gi dos suna kap Tok Hobana, Laina Asidagi Ngaktok Naba Pangal. Hengat Halli. Paujen Jariba, State Mission Director, National Health Mission, Manipur. Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Dagini. Kenri Mapalthro Amasung Siksagi Raisa Mantri Dr. R.K. Ranjan Singbongasi Manipur University na Harauk Tayam Okre. University Asigi Centenary Hall the Pangto Kibam Hak Okpigi Thoromaduda Dr. Ranjan Hai, University Asibo, Hena Pagat Hanaba Suggestion Sing Pirak Pakudimak Taram Okani. Maku Kendri Mantri Mandal the Raisa Mantri Oin Hablak Pasigi Credit Manipur University the Piningi. Magn High, National Education Policy Lishing Kungi Maruba Pandam Ani Kakti, Levak Asigi, Education Institution Kudimuka Tamliba, Mahiro Singda Samasa Amateng Nabada, Madubo, Nitina Warishin Purapangam Naba, Matiksana Gyal Henaba Takpi Tambibani. Anisuba Pandamna Mahitamal Bami Kudimana Sarkari Tabak Naidon Labigi Mota, Masana Masabu Amadi Atopa Singbo Tabak Bibangamba, Entrepreneur Mapung Pava Gun Chelhanaba, Takpi Tambibani. National Education Policy 2020. Masita Lakato is objective Ani Kaktane, Ahanbo objectives in a Karino, Haraga. Aikuna educate to Gadoriba, younger generation, student generation Singshare. Masi they have to equip with the potential and capability of problem solving. Ani Shubana, Aikugi any education pass out or Masi employability or Dr. Ranjana Makatan Hai, Japan Amadi Saina Yona Kano po Asia Lebak Singena Pavamadi Tamnaba Mangonda Akanana Sinarak Palaire. Lebak Singashida, Awanupo Bark Achipamari Lena Ravadi, Sotari Awanupo Lamdambo Tuna Sakatpa Angmangam Gani Haivasi, Pradhan Mantri Narendra Modigi, Achet Pathazavani. Siksagi Matana Dr. Ranjan Hai, Minority Education Amasung, UNESCO Gamari Lena Bathabak Sing Yangshina Bamonda Shinare. Masig Matakta, Education Gamari Lenaba, Kananaba Kudimakta Saruk Yagani. Manipur the Hokibapung Kunway de Mu is a Humar Putrok no COVID-19 positive Oiki, Mu Marina Lake Day, positive Oibigi Sang Sada Taramatoini.
Raja Haksil Biban ngasi nimidang wayam thok pachero lamad hai punna mioi lising ahunga changwa kunma test tawbingi manungda mioi sahumai putro positive oikibani. Positive oikibasing adu manungda Imphal West na khwaidigi yamna mioi cham yangkai humdai positive oiki. Laikhidaba mioi sing aduna Imphal West tagi ani amasung Chandel amadi Imphal East tagi amamamni. BJP Yuba Morcha na sinduna Yuba Sankap Cycle Rally amang ngasi Manipur gi mafam kya da pangthokre. Laibak asna ning tamlakpa chahi humudra manga surakpaga mari lenana pangthokiba cycle rally sing adu Thobal langmaso Bisnupur dagi tongan ba lamtharak laga Imphal da leiba BJP office da thungki. Bisnupur gi oina kha posangam dagi BJP Manipur Pradesh ke President S Sardana lamthaki Thobal gi oina Khongjong gi Kheva Singh dagi MLA Dr. Thoksomna Desyamna lamthaki. Lamthabagi tharomadu MLA Paunam Brojen amasung BJP ke makok thongba lusingba kaya saruk yaki. Tharomadu Dr. Radesyam hai horok liban harol singna leibak as apunba saktam saganaba amasung hena sakot hanaba honaba asoba thodang longna nabagi pandamda cycle rally asi pangthokpani. Cycle rally si akoi yuba sankalp yatra na akoi na hawriba akoi sankalp logodone akoi na determination logodone akoi na wasakadam resolution logodam madudi akoi sigi khongden chala kana masigi azadigi amrit mayam sigi masigi khangala kana Manipur chakholan Manipur ngai ba adum shanti leibo ke nom laina integrity len ba amaka ma nungsina ba ama toiba sing kam toan dharmagi toan res mayam punchila kanda akan ba adum Manipur ama ohelaga akoi Bharat nation building da Manipur so sa yagadam na haibigi asigi yatra mane Laibak asna ning tamlakpa chai humdra manga surakpa Azadik Amrit Mahotsav palan ga mari leinana Raja as ki mafam kayada tongan ba tharong kya pangthoknari. Akasbani Imphal ipaw kangmuna su irai nimit khuding akhanaba quiz tharom nibidangi Manipuri pawda sandokli. आजादी का अमृत महोत्सव भारत ने निंग तमलकपा सही हुंपुतरा मंगा सुरकपगी अखन नंबर थौरंगी सरुक अमा ओइना आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांगुना राज्य सरकार की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तेंगबांग लोइनना इराई निमित खुदिंगी नुमिदांगी मणिपुरी पावदा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम अमा संडोकचरी वहां सिंगी पावकुम अखोगी ईमेल एड्रेस airInfalnewsquiz@gmail.com दा इशागी मिंग लाइफम अमदी कांटेक्ट नंबर गलोइनना थाबिरओ असुम्बु पावकुम ख्वाइदिगा हना पिरकपा मियोय अहुम खंगचदुना प्राइज अमदी सर्टिफिकेट पिजगनी आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांगबु अमसुंग राज्य की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुन्न सिंजरीबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम दा सोइदन सरुक याबियो Amuko amoba amasong pori lemarol mayra paibi apunba Manipur na punna sinduna COVID ka saitheng phanglaba ka hena waraba imung singda sengi mating pamgi thabag leptana sathari ngasi su Imphal West amuso Kaksing jila gi punna imung sanini phumari da sengi mating pangkhre hairi Tokyo Olympic Games saru yarubi judoka susila lingma bam okpigi thoroma mangasi Thobal jila gi khangapukta pangthokre United Judo Association Thobal District na tongan loop aniga punna sinduna pangthokiba thoroma duda susila gi coach Deban Moyang Thembusu ikai khumnab utki Assam Rifles ki none battalion na sinduna ngasi none jilai khongsang amsong kangpokpi jilagi tilai jangkhol da COVID-19 jilagi matang de myam bhap thammi thoroma pangthokre Akashbani Imphal dagi pauk tabiri Laibak sinma thungda chathariba vaccination drive ta hawjik phawbi COVID ki vaccine dose koti 59 lakh marphuma hena kawkre Haksel Mantralay na hai hawgiba pung 19 lakh humpu lesing marphumanga COVID ki vaccine kawki Haiba matamas da lesing kutrama panchami marphutrok laina asna nabadegi phagalaki naba phagalapgi sangsa da marphutrate 10 taruk nipanni Loisilakpada COVID-19 nengal thoknaba face mask upa phutaruk lamna leiwa khutsamadi maimit tarutanana thamba haiba asama thong ahum singang na satpinaba amuk kana ning singjari aroibada maroi pau amuk hana upa mukhyamantri Junam Joy Kumar ngasi Manipur Bidhan Sabha da haikre COVID-19 laichat na raija aska sel thongi pipam da sound akaibe piri Nimit mangani chatharak pa sitting ahum leba Manipur Bidhan Sabha gi nongdumi form ngasi loisin kre kendrigi mantri Dr. R.K. Ranjan hairi Manipur University bu hena pagal hanan ba suggestion sing pirak pa kudimak taram okani Manipur da hawkiba pung kunmari de mioi chahumar putrok nong COVID-19 positive oiki mioi marina laiki de amasung leivak asa hawji fawbada COVID ke vaccine dose koti 59 lakh marphuma pan hena kawkre pauloi jare
꯫